I roto te tātou apora oire no te himana, wa rau me utu te hauti a tāta te atauro. Ea te himana. Omon oroa mea nane aroa wa hauti me te mātou no mea uhipa te whaatupuhia no mātou te mo rawe uhipa o te whare oiri ne no te whaahauti a te tehi no te āmuir a te tehi uhipa no te whaiter a te mo tata i te prau hotur a tauroa re mea ohi me tene naroto i te mo hauti a in aru mātou whaite i aratou me whofu aro te tumu prau. Tito tātou te upu e tau me rehero tāta e parone te whiwhira tō tātou paraneta. Nā rato tara hauti tātou i whaahoho o maira, nei hawhiruri rea te tāta, i hapa i tō tātou hortei marewa. Tā mātou i wha in aru ne e horo atua te mau ata atoa e te mau tata i nuhine pun au ia nea. Nā roto atoa i te mau tamari ia, ne toa mātou e hauti atu ia ratou no te whaitera mea whiwhiru hoi te i tumu proi te imahana. E hia moro rau tō te whainene rai auto? Wahamata mātou i te ahuru mauno no te nuare. E tēnu atu i te imahana. E tra i te tōto no tō mei hine mātauhia rito i te parono te atata atauro? O ia mau, o Sara Dukoia tō nei o ma hine ohi, ma rawihi i roto te i ohipa, te nene prau. Wa horo ato ona i tōna ite, no mātou te rahea tā mātou hauti i te imahana. Tā moa uto rito tra huru hawhiruri a te tāta? Te o te tamato uhipa, te wera toa mo uhipa mei te huru, mei te reira te huru, i te mo ape atoa, te matahiti atoa ne. Te wera toa mo mana hopea? Ei tahau, marupe iau e whari rame iau, pene wa au o e te i hautira,